Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bully Scholarship Edition. Oke guys, ini kita sudah berada di base camp baru kita dan sudah malam. Kita harus tidur dulu. Go to sleep, go to sleep, go to sleep. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, like, and comment ya. Thank you. Sudah pagi, saatnya kita menjalankan misi guys. Ada misi apa guys di luar guys? Di peta kita tidak melihat misi apapun. Hanya ada balap di itu tuh ya. Go-kart. Sebelum kita balap, kita nolongin patwa ini dulu guys. Ini give hobo some change. Terus ngapain lagi dah? Friend complete. Aduh gitu doang coy. Kita menuju ke balap dulu guys. Tapi ini kenapa nggak boleh dikejar-kejar ya? Kesel banget gua. Balik ke sekolah malah bro, karena ada pelajaran. Oke, nanti dulu balapnya. Kita belajar dulu guys. Chemistry 2 kimia nih. Don't get too creative now, and for God's sake, don't eat anything. Get ready. Come on. D A S W Carry on. A D S D Keep up D the good work. W Almost done. D A D D S. No! Shit. Not like that. Again. Salah gua. O D A. Oh my, James, Aduh keep your men, mind on come what you're on. doing. Aduh, last chance. Aduh men ini gue nih. D A S W Fascinating, A isn't it? D E. Aduh, Do not seem kepencet. to have the makings of a chemist. Shit. Kepencet bro. Gue heran nih kenapa nggak ada misi sama sekali ya. Apakah kita harus menjalani balap go-kart dulu begitu? Coba deh kita balap go-kart dulu deh. Oke, kita akan balap go-kart guys. Grand Prix. Waktu itu padahal udah guys. Tapi kok masih ada aja gitu. Wait. Go-kart 1 guys. Musuhnya masih musuh bocil. Musuh cupu, geng cupu. Kok gila banget. Yang lain kagak pada pakai helm, gua doang. Nice. Berapa lap? Oh, gua 3 lap guys. Gua baru sadar guys. Mantap sekali. Kita makin menjauh dari peserta lain. Bagus sekali. Final lap. Masih memimpin. Dengan gap 1,76 cukup jauh. Sedikit lagi finish guys. Ini dia finishnya. Wow. Terbuka helm. Nih. Nah kan bener muncul komisinya. Mana bro?
Oh ini kawan, musik. Cook's dead. Dead. Do not disturb the dead. Hide in the tree. Oh kita naik guys. Kita akan ngerecokin orang ini ya. Orang apa namanya? Aduh ini gimana naiknya? Tuh kan Violet. Nah, terus ngapain dah? Oh, kita ngerek. Oh, keep student from ruining. Pakai apa dah? Foto. What are you doing? You stink like cheap perfume. Like, did you drink a whole bottle or something? Foto coba bener cok. Open the jug. Look, it's Dr. Watt. Aduh, aduh diledek. Aduh, bodohnya. Ya, oke ya. Gak boleh nih ibu kantin kita guys. Mana udah malam nih. Everyone. Oh my God, Edna, I am so sorry. Did you like cut your face when you shaved or something? No, Certainly is nothing like palanya pisan. Look, it's Dr. Watt. Nah, songong amat ya. Songong banget. Pada ngeledekin ibu Edna. Lay off the sweet balloon. Tak jepit. Belum, baru nyampe itu dia. Apa ini gue mau selepet? Ah? Ada lagi gak? Oh, ada dong. You let Hopkins in here. Ah, anjing gue petungan yang bener aja, gila. Ngeledekin orang pacaran gue petungan. Foolish infatuations of youth. I suppose my mastery of the fascinating subject of chemistry. I thought I smelled something. Come on. Sek deh. Forget about him being 3 geng guys. 3 geng guys. some thoughts. Mana Jimmy udah ngantuk lagi. Why are you wasting your time with that whip? Oh, feeling a little light. Must be the. Hey Edna, you know I really love Baseball. Mana lagi? feeling not good. Kok lama gitu ya ngedate-nya? Bocah sial banget. Oh udah. Oke. Oh no! The visions are back! Get back, foul fiends! Come on, gorgeous. It's about time I show you what I know about chemistry. And a little biology. Udah mabuk ya. Bakal dikasih tahu apa itu chemistry guys. Jimmy Deh. delivers. Tidur deh kita deh. Bahaya guys kalau nggak tidur guys. Oke guys, ini sih masih pagi dan kita akan melanjutkan kembali misi-misinya. Tapi apa misi-misinya? Belum pada muncul guys begitu. Baiknya kita ke sekolahan dulu ya. Think you can help me out? Jimmy, who dunked your shoes in the toilet? Gila ini bener-bener gabut guys. Nggak ada misi sama sekali gitu ya. Hilang-hilangan misinya coy. Waduh. Kita harus membantu ini aja deh. Hey Jimmy,
How fast can you stop? Nggak jadi. Aku masuk mata pelajaran aja. Art for Shall we me. get started then? And please, no talking. Please, no talking. Okay. Sampai. Au. Au. Susah coy ini cok. Nah, lagi begitu fotonya cok. Ini. Certainly captured Oke, my R4 and very don't and. Oke cuy, jadi ini bener-bener gabut, nggak ada sama sekali misi gitu. Kita lanjutin nanti. See you next video. Waspadalah.